با بهتر گفتگو لسر في بابت مامۆستا محمود برۆ سیاست مدار جنر و جێ لەگەڵ منە سەر سکایپێ. مامۆستا محمود دەم باش سەرچاوە. بەڵێ مامۆستا محمود پشتی ئەرێکردنا رووسیا بە گۆلی کۆلین بێکردن دوێ دەربارەیدا بکارانینا چەکێن کیماوی لە سووریێ گەلەوە مۆسکۆ دەست پێ کرد بە سستکردنا هەواڵتیا خۆ لەگەڵ شامێ؟ مثلا نکو دست فکریه باوریا بدات سستبونا هوالتیه و هوالبندیا خویا لگل رژیم سوریه مثلا دویده کو ایرو او تی خوستن گو بکی فقادا سیاسی ده لیستک هیا هاتو چون هیا وک عربی به مدو جزر علاوه سیاسی ده هیا اجبو ویجی ایرو خی روسیا ویتشتا هانا تاکید که کو دست بکی افروشیا هانا حس بیتی کو رژیم سوریه ده پنگایه که گلک مزنده یا يعني إيرو روج وقتها محمود زانن زيدي 9000 وقت بيجي كوادرات متر دستي داعش يدي دسلاتداريا ويدي يعني دارو بركي كرمزنا او هستا كوفيدك روسيا دبينيك ولاوازيك مظن بناظا هذه الاشكاليه ريجيم اللي تشيب ولو ما جيب خوازي بينغافك سياسي بيش ببدا لحسابي ويدا بينغافي دي هنا كو باش بدا چنە ئەو بێنگاف چما نەها مۆسکۆ vê biryarêdayan jî vê helwestê stand vê helwestê wek ana me got gava bi pêş de ew ku alozîya mezin bi ser serê hikûmetê de dest pê kiriye û serê rejîme û êrişên Daişê poçê dibin bi hilalê 24 saat û 48 saata da ولايتك كامل يعني محافظك كامل سوريا دغري كهشتا تدمري كهشتا يعني درا كو تخوازي ايري شوي قال لك دجوار بونا افتش نقو ثاني مروف وقت بي بيجي بينغا دو موسيم يا جو بفاج دجي بدي فارستنا وي ريشيميا تشتكي ويدي برامبري جوز تشتا قنجاز بك يعني افتش برجع في مزلاله بوارخان يرو د کوهارا لندنی یا حیاتی لندنی ده تشتکی کر بالکیش و زلال هست و هزاران سپاه ایرانی و عراقی در باز نافاکا سوریه بونا واتا اتشاتنا کو تیتنا گهای دورک حساس گهای دورک خطر گو اف رژیم و حریم آوی برپی بچه لو ما جی افلانا ایرو تی هولی بهور یامده بله باش به وان بویران یان جیب وان هلوستان اف چه پروژه بهتر تثبیت دکه لسر عرده گوه لسوری ببا و رژیم بکوه یان جی و اسد و رژیم خو وکشینه دورا دریای و لاسقیه وان درا بهتر خالد دواد بهوریا مدد آراده یا و بهتر افتشتکی لسر عرده تکسی که بود دنیا بکشتی حتانی هیزن ناف دولتی روژ آواجی و حتانی روسیا جید به اواتاویدت خوازن چاره سرک سیاسی جکیشا سوریه را ببینم لیتشت نفر بالکیش ده چاپمانیا ناف دولتی و در کون پیوست کوبالا مرو لسروابه يعني یک جه مثلا وقتی کو گلک پایتختین ولاتین دنیای ایرو گنگشهیک جدی دکن گنگشهیک پر گرینگ دکن تایبتی ولاتین غربی روش آوا درباره چارەسەریەک یانجی پیدا کردن چارەسەریەک سیاسیش بۆ کێشا سووری لێ شرط و مەرجێک و بەشار لە ئەسەد دناودا نەبێ واتە ئیرۆ ئاوکەلاندنا سەریە یا بەشار لە ئەسەد حاضر نەبووە ئاوا سەریوی هین نەکتەریە لەو ماژی بهتر سیگنالێ دەدێ باک و ئەندێژن خاڵا دووە هەنێکی پاراستن و عەمردرێژی ji bo rejima Sûriye bimêne hetanî mesafeteke dî bizanin kawê çi werne arada dina siyaseta cîhanî de û dina siyaseta Hundirî de jî yani ev tişt lê pir bala me debe ji ber ku Îran hin signal nedide û ajansa ar nede we teva bihîst serokê Feyleqê Qudüs navê çi ye Qasim Silmanî a got got em û serkirdeyên leşkeriyê Sûriyayê taybetî yani Beşar û Esed û serkirdeyên wîna em ê xelkê matmayî bihêlin em ê bikin got xelk bimêne matmayî ka gelo em amadeyiyê şer etkin di nava vê gotinê de heger em analizek siyasî bidinê de di nava vê de ewa wata mirina rejîmek wek rejîma Beşar Esed an rixwandinayî bi şeklê ku hinek xewn dikin warê leşkerî دوره یا جدکاری به خونه که زحمت وری پیکانی دور هلوستا رژیم ایرانی بله مرو هنا کی تشتاج هبدو درد خي بهار بله مامۆستا داعش یا گوهتانها رژیم بهنجتا و شرکرنا و خسر لنگی خو گرتبو پشتگیری وردگرت جهن ولاتن ناف دولتی قالوا انها ببي سدما چونا رژیم او بمینه
ما بس تامن يعني اگر چه بو برژیمه هات رو خواندن یانجی خو و هست دفرک دی و هر داعش بمینه لسوریه داعش بري هاد تشتي يعني جارنا كو مرود بيجي مرو بخوشي هي جارنا استكي كو مروش خبهورنا كي تشتي بسرب زلال بيجن يعني بشكي ما ظنش داعش فاشمايه بعثيه كفنا فلسطين كفنا جبيه بعثيه عراقي وبعثيه سوري يعني تشتي نقول لقاده ام بيجن العردي اللي صار عردي هاتنا تشيكرن مثلا موصله ومثلا بابا جاري ديرا زوري ورقايه وحطاني يعني كلك تشتنا واد ياردكي بو خلكي دفرين فرانيا وانا راستا جيش وقت هيزك انترناسيونال حمولاتي دنياي مسلماني شندري بشداري بي اويد من لي فرانيا واجيش خلكي هريمينا او ناكي وقت بي ياردكي ومثلا شكستنا وينا ايرو بكارتيني ايروش بو خاطري وقت تكتيكا كي بكارانيا هم بيز داوانا اديكاري داوا تشك دانوانات كورچك نادش بو خاطري وي شندرويا خوا ام بيجن تشتين نمروفا هي العربيه بيك بين داكو ملت وقت دوان دا ياجد كونها دوان دا بيجي هاي بو خاطري خدي برا ريجيم سوريا بيبرنا هوغي ها هذا بلانك الدهوري عمل ريجيم سوري وكفنا فلسطين درو دولي هذا دوش كي بيتمي فينا بهمتك سياسي بهوستاي ديكن بله مامۆستا محمود برۆ سیاست مدار جنر وجهت القلم ابوي قال لك سپاس